Nakutanzania TV West eshaha nishatu kandi burisha ishatu ntubanta hamna program eshonga yizoba korkayo mugacenshire na Elias rutugusabitu korkayo aho wasibera izoba amaruma yawe nanakarura kutereze kona abarabire congratulations abatarabiremu better luck next time. Umhereza wene Angela na Trina njabani kutwara tumwe kuyasha ishatu kwistia shahina kandi program nata yaisa omuntu ahereze kusinga karuru no manyamnonga kabaho RDC wakagadi kandi yisha yayitsimbaho ahantebe y'umwishinjorokazi wa district ya Isinjiro Arizona ntaya nyenda tutebezeho evire home karuru ebyarabiremu no kwabase kwika abisinguzi yari yanoteraho nakwakira program ari mnonga kandi nanye nashemerwa kandi mwentina kintu cy'umushemeza nka TV West ningira ndi part of you nanye mugume munyete wanyu hataracha kwa presenter mtahiwe in fact presenter mugenzi wanyu konka nimbasima mnonga bwo buhereza bwanyu burungi kandi na nebinte mukora kuhereza abantu information mbweni nyowe ninsima nimpamya mu nabagenzi banje abari kutureba nabo basheme kwambasima ryari tari ihari nyenda kuganiraho kake nimwe na mnongo mukarura kawire no kusima abantu bisingiro nyonko muntu nimbanza nsima rahanga abo kubano bacikozere ngo rya higuru yavyona nurhanga buzima icya kabiri nsima abantu bisingiro kutera karuru bakakakuma bakakasya hamweru kakarangirwa tukasingire abo kuba ezo nembabazi yenda kubasimira kimwe yenda kusima abantu ba WhatsApp no robwiro bwinji WhatsApp kija yasharukaho konka before WhatsApp users Florence na bagenzi bawe Dennis na bagenzi bawe mwebare mnonga kandi tindukusima abo bonka bwanje konka ninsima nakaruka President Museveni Isinjiro tutira karuka President Yoweri Museveni nka chairman wa party ya NRM kandi akarura kayihire mu 98% noreba ngo tukatire kandi ko kuzakaruteraho aruteraho nyine nshanjo ni 5.5 ubururu bunyireyo nemitwari 13 15 2016 kibanche manyisangu onkuratira bayino mutwarena 12 na n'ubururu butano so tayishirize na hafu nangwa no shoto nakotobe yangire tindukumanya akwa ko kubano bureba ureba ngo bururu bukaba bwinji so ni nsima abantu bisingiro abanterira karuru nangwa turi kutandika karuru aho mukasheshe noreba kamba cyangwa karuna ke byoma byija byayanga haza unabenye simbere nawe tine kakujya ko yabatina kastani kunkarahanga ya kwataho akaruna gumiza mukasingire akwana wala abantu bakwasire ninsima intelligence ninsima mwenu government ya NRM abatakujikunda noro muntu yatakunda kintu yori wo mu position no basakwa no gambere ri aro muntu rukundo kwakanisa konka government ya NRM na President Museveni bini intelligence rukirayo abo kuba za kuba shayishatu tukatwamanyire ngo opponent ari nakwiba karuru shayina ubwo maburu kwanga kuoreka mbwene kukora bakabatanchiro kutero bururumba bunaga mu mabox kandi okutera kutakizira mwene nchimanisa wakabi no bururu bwabo road politics bakugenda mbatambika ako bakazo muri nyakitunda no batandikire batambika mu bururu abantu bayanga babuyamba bunaga bazo polling station ya kabiri banaga mu bururu abantu babuyamba bunaga abantu bisingiro nimbasima okumanye cy'umuru kwenda nimbasima butakangwa kangu ako abantu opponent akaine nembundu z'abantu babijure birukwiragura no mango abantu akaba tatina mbundu nuwo jati yamanya wezani jati nuko bakumweta akareta jati ogo ebyo kwiragura bakaba byo kwiragura bine mbundu yabo yo kwiragura nayo nuwo jati so abantu bisingiro tubaratinire mbundu skwiragura tubaratinde baye bazine tubaratinde bakaba bunaga mbabunaga babuye naga babuna mbene kabasinemba nyenda kubasimira rukundo yanyu nyenda kubasima no kushabaranga ngunta bafera busha abahagizi ba NRM nyenda kubasima abahagizi ba President Museveni nyenda kubasima okutera karuru karuriyo so Isinjiro okuba mbateka ngo no hotspot baza kutera karuru kendwano naki bukaba mu buce kugira ngo abantu baterane bukonde na bwabwebyo konka kakaba karuru karungi munonga
tukarga mu Indi kakasherero tukatezereza hano Nina twaenda kuzomushahana na munani nangwa zikazira cyo kushika twahirwe mbabazi akaruro kurangirira tukumanya science yabiri yo mu kurangirira nimba so butagishobora abo kubana inyange cishuba konka hine science yabiri abo kuba akaruro twagatere 215 nyosha 11 ne dakika 10 ako bakaruru nubwe bayotana ko kabara sha 11 nka nahuriye district yacha mu kirendo kurebera cyo mwabanguzi so ben by sha 12 kana shiro mutari center echabe ncinto ara munkani ndebera cyo mungu nasinga nangwa no bakwiba bakajyango abo kuba egomborra 30 tine inasinjiwe mwene cyo no kireba nguna muterekane kireba na karore kireba na nentuhe kireba nekikona kireba nguna singa karuru mbwene nkazatare center 215 shahi 12 zo mwebazi zaba shahi 12 zakasheshe 216 hatine cyabiro zaba shahi 12 ebiro 16 mwazi zo mwebazi turukureba hatine cyo kugenda misho bakshoma karoka president kat konka kazabe shaha ina 5 ubururu bwa constituencies babushoma mukaga mushanjo hatine chikubaho munana maturi yo tawo 215 mwenda 12 zebiri 15 bwe bandangera 12 zo mukasheshe mbwe noreba kuzabire shayemu kikancho manyisangu eshaha zaho yezo kurangira ati koti niyo yaza ku taking off konka ninsi marhanga kugira ngo nebyone byabireho nkahendera karuru bakarangirire insingise pasente yabe eriyero riyo akaruru bataka kwasiremu mbwene karigire yogi so nondu kusimira abantu bisingiro nkasima abantu abatuterira karuru nkasima abantu abahire president Museveni akaruru nkasima NRM government nkasima security personnel aho koko urabagera umuntu nbaza kwa compromising nyonyenda kubasimba abo kuba karuru kandi mbuntaragire Kampala no mukoti na ntakwenda kusima ninzi burwaki ubwa primaries nkahendera wiki yona ehwire ndukutere ndu na nora petitioning ni musinga abo kwa kwenu nyona hato petitioning ni mukunda abo kwa bujurizo bunyi naro opponent bwo kwiba karuru wetabonyene nyuti nyine ni birakaruru abantu bakantera karuru kenshonga kandi banyekundire ati nico ndikushabira hanga munywano wanje ngwankwase ntafabusha abantu kibarukunde bamu kirjeyo chikorwe na hata indi gambiro bukunde bane ndgo murufu wa coordinator wanje mabona abantu nkabaragana so kubana bo mukasheshe umuyangwe no mwebazi ntari mu parliament isheme kwandi yo mbantu banje kabaragana so kubana bo mu Burundi kana no mbubi obutaburrayo okugamba mu parliament no kwata bina byentunguka ko nabembe gamba period yobina yeraganise inshabangu ruhanga anjere mbabazi ruhanga hari kureba ngorra abantu bisingiro okubanterira karuru batina bakango kutina tinisubu mbwene mbonde yo kwiragura nabi kwiragura nenchi bakatinuka manya betu ngwarshati ebebereje ebyegera bakaba manyango no murru abantu batina mbwene ngwizo barumwe ngo mushaka kwata kati yakerekereza wati yakwata abereje abya warshati yaro murro gutayaka yajatana kumanya atana gumata murro abashabi norabashaba bakwambasha bamudine nyinji umuntu ene dini yakwicerezamo mbona kwa kwambashaba bajangu stane na kumanyor stane mbwenu kutwa kwasira bereje abya warshati kutwa mangweze mbundu ezibineze byo kwiragura tuzukurasha nezo kutina tinisa mbwenu jangwa abantu bakabirukanze bato abantu bakabirusya intelligence yabirusya police yabirusya finally twahendera tubatiro mbihome nembundu zabo no opponent kambonyonje nguno abo kuba abayembiruka ngakutera karura karo opponent mazima kumangwa abantu nibabunuza abajura abusha enza namabere bizaheru no mangu na polling station yanje eyakatembe primary school bakija ho nembundu zabo bizire kanga ona nangwa tubashwara ngundo bakija nembundu deribija na mwine nyina wa opponenti dero yarga mu yashora nagara der nembundu erkwiragura aishabana abana bakirusyo nyonka kumanjanti yabari yesu indagambere kan nyonka antar kandeti kagumankawo moto kanindebe sinema bakirusyo nembundu tinangwa ngwakore mungu akukinga bakamba mangu nesho vi
bantu bisingiro mwe bare mnonga mwe baro kwango kutinatinisimbwa mwe bare kwatabereje abya warshache mukamanya ngutumurro mwe bare kwanga bazima nimbasima ntine bwaricyo kandi abantu bakatera karungi kabonire batera president Museveni karungi mbwenu mwe bare mnonga kandi mwe baro butatushwaza na byo opposition nebindi mukabyanga eshisingireje bonire ranga abantu mbona imbasima ntine bwaricyo kandi akaruru kitwa kagenda je oyereho bo buntu nubuce abo kubana mwana mu Rwanda takabura ubundo wahonoka ukanka open nanka coordinator wanje warishasha bakamutera bamwaterisho ngo yabazibira kunaga mu ubunanka ubwabe butikingire akabazibira bamutera irisho bamushisha nangwa mwine nawo mwirwaro kunkambo enu tindukwija komaho abukwanigura mushango muntu kutera ngo waremeso muntu kunaga mu papura so norengo nabyo birumu konkamwe no 1% noreba ngo it was like 5% violence yabireho terabire yamani n'abantu ko imbateka no very good abantu ko imbateka abantu ko imbare bisingiro ya hotspot manya braka spot manya ebyo byone uko imbabireba byabire that was a small percentage yabireyo mbwenu ninsimira kimwe nyira mutama abantu bisingiro kandi mbashaba ngo bururu buwirobu turiyo tuzo mbundo worwakana yes urwakana twino bururu itwe nangwe cyamani turagizere uwita karavano opposite nangwa no shoto ncyo cyabenje muretera kurwanisa abandi konka abanda nangwa n'abakansana bingi bakaraba wano opposite abache barumu kandi naho bururo kureba serious na ntache mbwenu nkabenisha ba security personnel zumazuma nabo kuri security RDC nabagenzi bawe kandi icyo twahonere umukarura ka members ba parliament kitakija umukarura ka akaroko council nabwe nimpamyango ruhanga bahereza amana nobwenje mugarke mwetebekanise kugira ngo abantu barabeje umukaruraka haza rero twagira bururu bwa abantu abino burema mbiri hamwe na no bururu bw'eminyeto bwabaho nyencyakare mwe ninje banza ngo bururu kuzamagomborera bwaze hati haza none harimo riski ubururu kumara ibiro biragomborera mwamutakumire mukazora misho nanisha ba kanditsi muzora misho polisi muzora misho hatabamu okwiba kwa karuru kandi okashanga abantu bagira imitima etashemire na n'imitima etabonire kandi bahendera bangire bundi umuntu ati banye babaraho nanga mwenkabe nimbashaba ngo security betait amagomborra gitu na mnonga itu ino bururu akuja kunyencha kareni yuse na nabantu abino burema mbiri mweni zo ari yanchaka ndiza kubariribize which means rwakana kuza kutera karuru kino kuba kagendera izoba and it is a fact kagendera izoba so abantu abesimbire mufe munonga mukuma karurako murunda abantu barara amagomborra atokamanya ngwe kajetu mbazike hari mtumate kushana mbwenu mugezeho mukuma karurako akwanyo ni ngambira ngo mbururu bwitu ubururu bukarga Kampala nabukuma niyo kindi kumanya obo baye bide buru politique twashobora kuba babuguzire hatari nisingiro abo kuba akaruruka karga Kampala nakakuma yes exactly bakambushanda cyo kimwe na samples rwa police nezindi ziriyo nabo kuzintu banjera n'insukrete boutique ingire so nyoni intekateka bakabugura before because akarunka kakuma kashobora Kampala kija kakisingiro nakohereza abantu agomborra barara ubwashesha bagenda habaka so norengo bururu obo bwabe buru politique bukabutarigire mu box zisingiro sheme kwa nyina ndayibaye mugira buta nuburuga so nishaba imwe abesimbire abari kuza kuterwa karuru urwakana twachimanka gendera izoba and almost umusabu county zona nangwa no district sezindi tinkujya unisingiro yonka konyo ikisingiro I witnessed it nazayo nachi witnessinga ubururu bwasimbire izoba mbwe nimwe bakanditsi abesimbire no murumo gwawe nangwa no hariho security bona umuntu waza kukwata umuhando kesimba ushimikwa no manyebirumu no murumo gwawe kukwata abantu bakarara amagomborraho nangwa ni mu mukaronde kufure yanyu mukagitaho manyo kuma karuru note kwa kwe hayo muronde kufuru bareba ataye kufuru niwe ronde yawo giteho kugira ngo raze kwigura eriye ibabatireho niwe borho ashange niwe yawe
kandi bibe kukanga ngo utateye ngufuru utabyikiriza aho kibijya ngo utateye ngufuru we kana atakwenda kuzamukuyiwa bururu na yangira cyo ngo utawe ngufuru okwerinda tubutini nimwe mugende mukuratiro bururu bwanyu nimwe mutekeho security yanyu mpaka izo bariyo rwakano cere 12 bo wakiraho tareta kavuyo iwe shitamorebe samisho gawe bije bigure ni ubaye cyaho bigure bashoza karuru ukakurati n'abantu bawe mbona ukankugambira umutebekanisa program taro kintu cyurungi ngo kukumo kunamoti utaresererwa no kuyomba umuntu no kuma karuru kawe no mureba amisho nakureba agandi naza ka box no yongere risho no reba no garka no yihindura no mureba no garka no jiro to no mureba umuntu natina ako natakumanye chikurumu mwishiko kubaraka ko kwa mirabo wabaraka so akukuma karuru no murumo gwanje niwe no ishika social media barukuntera ngunyona hakanisa CDF nganta hakanise CDF kana ati ninchigarka mutinka makanisa kureke chinabe ninyenda ngutukore nico twakoze kutera karuru kawe okazo mu 20 meters away from the polling station okazorera isho ryawe abo kuba abantu babiri nkambatiro munda abantu mukaga barya hero ona mukaga bana ko barkwatotoro aha iwe ni wori no kuterwa karuru rwaka notazo mu kitandi cyako kabiyamo kagona okateka tika ngwinora kumira karuru kuma karuru otarwana otayomba otateganisa za polling station ronda abantu bawe omwazo munda abana bazaheru babarebe bahinduke babarebe tinuri bokaruru kawo gonga kora asimagira ngo bwose magiro wede abantu nubabi no simagira karumba gira bata bitwana ohireho ibyo nyenda terebe kace ekinte cha commercialization of politics ekinte chokte sente omkaruru bisinjiro kacerebayo ai bambe gonga nyenda kusima abantu bisinjiro mwene ko gambo tyo mpura nashemero abantu bisinjiro kuzabezirye sente abantu akaruru kahindukire mwana wanje kuzabeziriye sente rutero nkaninya yozu abantu kabarire sente foma bambe foma radisi furaga be yaro nagire kiti nuko mwakona mugera ngo akasigaze kito naye uba nacyo abantu bisinjira kindi kubasimira nkagaruka nkabasima nkebaza nkabasima mbwene nkateka n'amajo nkabasima abamwe bakabaza kuri abakwata sente bampa nukuja ngweje ni kamera nkagambire tunakakazireta abona nikaje bakamba kusupporting bakabaza bakwata bacheza kwata bekwata nebishani bakwata na video bacheza ngumwe nyabo tuyayo buri muntu bamuhashatashata dikatwewe kumuntu mwebaye uzatira sente bazangate za Uganda tuza Bank of Uganda warango sente nezo muntu zurwiro goshinkanza akira buze sente zo nkazakira konka kuri zabeziriye sente nico kugira commercialization of politics neza kwamana neza kukobwire umuntu mwe sente azikwate agenda zo murayi niyo ndijoro ko mureba mbose baye batakushikora bakabakurura haterera kakarura ke boxa ke chama katine rwanda nutakure muntu abantu bakabaha sente abantu barya sente bakumiza mbatera karuru kai uwanje mwene cyo kubasimira ngo eki babenu baronda bakane bakimanya mwene byo kanga ne sente ebyo ninjaba we ere yitu niye bitwire nisingireji abantu nagira ati ninza kuterera nakakaruru abo kuba ni mwenda mweki kandi ni mureba mweki umuhasenta zakira nangwa ndeteraho ndiaho nangwa wako batari nyowe nabandi ninjana ko embatwaza arga kuziga agenda tera umuntu wakugira ata uwarukwenda mbona hari yo bwiro bukwenda kwija kwika ne sentence kaburo mu gasho politics obwira buriyo amwe case study amwe victim of circumstance nyombe ntire sentence cyoro aha sentence nabenyine zikazireza agents konkeche cyoro ngo mutore bari abakaba baha nanye bandetera nangwa mpendera mpire ona bagenzi banje so really hari obwiro buriyo nubwija kwika Uganda yahika okwetegerezo kutwahika nicyo ndikushabira abantu bisinjiro ngo mushomesa abana bandi okushoma ino kugura kahugura umuntu kukamuteka mu position endijo kukamuhugura akamanya ati nyoni nyendeki ntabwe kikoreka nyendeki so esente ziyonza kwa mani mboni we yasigire sente zawe ngo nizo zirakutware mu position yo rukwenda ziriyone za kwanga
Yes, beto program neshonga yizoba tiyondutera tochi akaruru kayihanga akahereza kuterwa na nkanturi n'akaruru akakwija kubana katerwa weekage ako nakaba local councils kandi harumuna na chairperson harumuna ba mayor kandi mu studio nyine mu Lilian Ruteraho bahereze kutoranwa nko mnyishinjura kazagwa district A syndrome tuje kwanza kace umkahumura kandi Otarga TV West ntugaruka Korka y'umukahumuro abasako natwegitaho program neshonga yizoba kandi umuherezo ine Angela na Trinda tiyon tureba akarura kahwire kandi nakarura karwisha kwankaterwa weekage ako karumwa kaba ba councillors tureba na naba chair persons b'intebe ya katano hamwe na ba mayor studio twine mu Lilian Ruteraho yayo natugambira karuru kagenzere umurisinja karuru kaba president hamwe na n'intebe yo mwishinjiro hamwe no mwishinjiro kazi twatwahika kureba ebya commercialization of politics yo no choborera esente atishija ko umkaruru hata sentence score of course think kugira ngo tuzikora sentence zitagwa onkezo kugira ngo ngoro umutezi wa karuru then ayime plan yayine umuntu uyayine kuterera karuru kiriyo nkija kurema habo kuba nyonkire biro mu karuru kanje because nyonaza kugambira ebintu kubyabire bakagura bagura hatabaza no mbebembeze abembeze barema bayanga abembeze bayanga tubabagambira ngo twayanga ukanyonka nagira ububa kandi nibagurugu bagira ngo iki bakwata kasente kabo bakanena konkesha hishire banterira karuru mbwe no kusima insima bembezi abayangiro ruhuzyo bakagumiza mba kampagera abo kubabona ibindi nyenda ko sima bacyamene bamagombora na bacyamane bayenare mwebare mukama baherezo mji bakansarazi abarire sente bakanga bakampa karuru mwebare mukama baherezo mgisha mbone mwebare abo kubaro bunkurondo kunda abebaze kukambura abantu abayusi tubo batekateka ngo abayusi mbabagira bati yusi yisingire determined pokazi yabije banterera karu je bangira ngo twarigeze tene mwebare konka karunu tujyata tukakwereza so uriyare mwebare mnonga abo kuba arobwiro bukwija kwika ne sentence kaburo mugasho mukarura icyo nyoni cyo ndiyo nindeba kurigirira kintu kibiri isingiro abo kweriye kere bonanza kanyine chairman wanje kandi munyanyaza munwano wanje umwami kagumire akangira ati yo bareki atumaje kuriye sente nambo ninkusima akanje ati yo bareki atumije kuriye sente ubwire n'ubukano baza kuterera karuru atumanye isingiro tiyeriyo isingire yira atabantu bona bariyo no bagira bata nubetegereze kintu kusheme kwakiri abantu bisingiro nimbashabira kushomesa abana bitu abo kubanyoye kindebere omukaruraka okwetegereza no kukirayo kukire sente okwetegereza kushangano itegereza ati ninyendeke kinchikura turweki kandi abantu nubakunda ugira ngo ni mwe cyaro 10 nagenda no mwe cyaro 10 nacyakira nakwereka ngo yakwagira na kariya natera karuruke ko mutima gwo kujya guta urukwenda enda kwasimo kutera karuruke mutima yanyu erukwetenga kana nimbasha abantu no mwazantebe za kashatu za katano nyencha kari nabwe mutera karuruke mutima yanyu erukwetenga mutatera karuruka kahe mutatera karuruke sente mutatera karuruke inganda mutatera karuruke dini mutera karuruko kukunda nimba simu atunyonko mukaruru kanje nyenda kungambira mnywanu wanje akarura kanje akatara munganda apana akatara mudini nobi nangwa banchuruka abarukwenda kungamba kubi rutera hotine dini rutera mutamakaruru edini chimanso kutina rahanga amazima chimanso kuchomaje sobuye edini chikumansa ngo nuwe rahanga edina yo muntu wena arukunamya chimanso kutina rahanga nyenda kubasima buri muntu wena arukutina rahanga nko kumunterira karuru kenshonga because akarura kanje butakuza kushanga mwecyo nonsense manya kweti nimba sima edini mwena nangwa banchuruka ngwangu ruteraho nguno muchwezi manya nguno murangi mangu ne yo nabaranje abanterira karuru mwebari nabafuma banterira karuru mwebari nabatezi bensasi zabante abo kwa karuko na kinga ka Uganda tara kujangwa kana kensasi manya kana karemera tibi America manyangwa ka ko mugigana ka determine injira ko mura akarura ka Uganda
n'omutezi w'ensasizi n'omutezi w'amahembe n'enkunguzi n'omucecezi n'omunyadini n'omukristayo n'omukristo n'omusiramu n'owa mungu mwema n'owa Seventh Day Adventist akaruru kona nakajya katandikana mbona mukaru kanje ibyo bikaba bitarimo mangogu no wachi manyogu no wechi manyogu no wechi oreya bachine akachemera nangwa bamwe baganginga kundwanisa ranga yayanga orya iguru yabyona naranga buzima mwene Lilian ntureba akaruru kahwiri what next for Isingiro emyaka 5 yabare mnonga Isingiro ebintu uraninga matindu kuhindahinduka nkaba RDC kumara imyaka mushanje akutwa kumanyire twene ayimwe na mwamanyire hazobona kuba RDC kandi cya person wa movement w'Isingiro wainarimo haza nyo politics z'Isingiro nkazitandike 2026 ndukuba cya person w'abakazi kuna hereze na vice cya person wa mainstream kuna hereze na isimba na ba cya person wa inarimo aho no president yandebire atanakobwa RDC kagenda katandike mu district ya Kagadi umuntu akayebuza ritera wabo enkinore kuro bwa RDC ukijabuza kwesimba ahubwo nabwo ndukure kuro bwa RDC mbere kurire Kagadi akwa Kagadi mbengarikira umuntu rwako bwa kabiri nabwo narga kurugayo bambingire ngo nyine myaka 98 tinchi basakora bwa RDC 88 years of age nikwe fayiro yanje yabenegamba nyine myaka 98 president yayebuza ateke nengi finally ebyo byona abwenche nare kwirenkije Isingiro kurunda karuru kandi abantu Isingiro bakampa karuru mbweni nyowe nengi cyabenkinjemo kandi ekingambere na hati n'ikigamba icyo kubanza Isingiro ayitatanikire kutera karuru 2026 ubu district y'Isingiro yatunga district ubu twatunga district tukasharaka harimbare nubwo twatandika kutunga member wa parliament w'umukazi umember wa parliament w'umukazi umugenzi cyaka cyo kwirwa akayamara umwaka yitwa motoka uwakabiro wagireho akaheza akamarire kisangiye cyo mugenzi cyaka yatahwe cyecyo bamuyaho uwakashato wagireho no gumbenye simbere nawe akamarire kisangiye cyo bamuyaho uwakanogireho no gu incumbent hato wunsingire ariyo ikisangiye cyenchwa kwa katano na wagende hata hamortero nyowe kwa katano nata hampo mbona rutero biyatahamu ecyabenje umusasa kandi cyabe nagamba no kugira ngo ruhanga nko kwasimire abantu bakanterera karuru kwarasime nkagumaho no kureba ngo nakwata bibina byentunguka ncisasa kandi nimwe abarukundeba abine bina byentunguka mbeteke mwamani hato noreba waba omwebembezi nobokora cyamanero C1 toka nobokora tu nobokora umwebembezi tokagira ngo no yamba nyino mwe buri muntu mukwatereho ni cyanga icyo necushuba kandi we nimbagamba utindu kubiya mbone nyo munteka teka yanjye kugira ngo kuyambe bina byentunguka no yambe ngo kuhizire partial development model nyowe nyimplement ngire partial development model de RDC wa Kagadi na RDC wa kitagwenda nubwo twatandika ku dispatching esente nkana arigirera banda esente ezo omuntu yazkwata kaziko sajena akore kintu nkirugamo kongo bwiro bwingi nyowe aibe nabendwana nabo kuyabakwata miliyoni agenda za kushwero ndijo mukazi achikwata miliyoni agenda narumbara achikwata miliyoni mbweno reba nguti yagira program zishango inenke ibanja ya roko ushashora rent manye bweno wagoya noti nicyo wamanyisa muri nyowe nteka nengira ngo abantu abakoze iseze sente kandi abamwe bindu kumanya maze mahine step yibatekingire manyonka member wa parliament ruhanga simire ndahire ngiremo no kurenga nayongera ahayita fire ahabibina byentunguka ibine by'abakazi iby'abashisha iby'eminyeto ibya boda boda neby'abantu abino burema mbiri okigira cyo wayongeraho no muntu ro kubaryo mu kibinomo akagira kiyihamu akashomesa umwana we mazima niyo program eyinyerekerira abo kuba ndya manifesto ya NRM konkecho ni nyenda nko muntu rahangangirire mbabazi nchikore because nandi ya manifesto ya NRM enguto amashanyarazi ya mizi infrastructure marwaro nimba ndiyo muhagizi
kandi ndukurebuka nanye ngo namonitaringa nareba government kwiyabireta byazayo konka nyonka ruteraho ngira ngo nanyita fariri nshemeye kongera shemeye kunywanira abantu bisingiro nkabanywanira mu parliament n'abanywanyi banje nangwa daheru kureba ngo ineke natunga katiteko mbibi na byentunguka no muntu akagiye kiyihamu akashomesa umwana we mbwenejo no way forward kugira ngo hato bwaka ejo confusion yakaruri yakwa twaza gukora ki ibintu byentunguka kubiteka amani kandi kindi kurura mutima gwanje nugumbanja abantu kubanterira karuru kuba nabo nimbasa kumanya ngo kakwe kujya kucika ku rwo kubanza ko rwa katano nanyo rwa mukaga na sandi mbende n'abantu mbende n'abantu manye cyo kubasasa mweno mbide ni nkoraho nkore mu kintu cyo kusasa abantu iki kandi umuntu wo takutura n'abantu kacimanya yapana worsere kwino ryo kweno sreinga ashino ja kucumanyota mbone nanye ntabasere kwini ngende ture n'abantu manye cyo kubasasa nanece nakwasa kutekaho umukono nkakora okweno ko kugarukaki umbantu ngarukeyo ntaburira kampara nimba ndobwe obuvare nturondo mwebembezi witu akaburira kampara ngutkamutuma yongu yaburira yo ngora amkwate amuturetera tindukwenda kananye bantu mucuzuno ngo baronda rutera ngo aburire nkai aburire kampara mbone ngira ngo ruhanga ariyo muwezi wanje ndikeyo nzo mbanta abantu kwante nazaru kuba kuzika kunare twawo manya urfurwafwa endu umuntu wito ngo umuntu yije abantu bako batakwendera ba politicians za umufuza kandi manya hariya atina hato mwaje kunarge naza mabona wa coordinator wanje mu musima feri wenyene natahamuna bod konka bantendure yibatera hati nyompora najanti iwe rangeje urukundo y'abantu baninire onkwase omuzaburi aba wano weza yo zaburi echeshongoro cha 300 necho Uganda Uganda National Anthem then ko kutambuka acheshongoro chiyanga akakwate kakashatu nikagira ngo mukama wanje ko kunchira kunyeta ompwere takufera busha ndwana ramazima no kushira mukama wanje nishi mbweni mukama kantu wako nko kuna akashomire nkakakwata ompwere tafera abantu banje bisingira busha mbandwana ramazima amazima no kushira ati obwiro bwinji nkabuza ino muntu akana nyangira chumwe tambuza no nturachi atunogambe bintu binji ati noza kurete bizubo mu district hashini ngambe bintu binji bir imoshari yebibi ebumutinde nguntareba nkabugamba inebe bikorwayo nanye nkija nimbimanya mukikuru wito kwa kamba mweta nkija ninchimanya intu nanye nkija nimbimanya nkabyerinda nkatora rubaju kwari yenju yemandwa nanye nkadimanya ngweji ne babandurwa munyabinji kikazoba cishe kuzinyamahanga nozimanya amazina gemano ntinanye nkamanya ngo hariyo cishe kuzi kazoba nyamahanga manya chikuruko manya nkazimanya nkamantezi nemandwa nkazira barubaju atachiwi kutura atonorebiwe atonosa kugamba ibintu ugambe nebindi hariwe bimusherekereshe mutakwenda manye mbwenu ngira nti rahanga no muwezi wanje kubiye biriyo rango bintambusye mbugurike ntabagwamo hati amazima cyo ndukugambira rahanga mpereza amazima gundu kugamba gagumegari amazima gabagari yagamazima umuntu yari yo kunyanga nyangira amazima rahanga nkundi manyo muntu wense nabasa kutura ati nkakaruraka norebe ngere yitukasingire mukabekari yakaruruka amazima kamani abantu bakatire ko nabakatira kabonera hati amazima go umuntu nabasa kwanga konkarahanga kongezeyo abwa amazima wabo takuza munamambi utine rwango nabantu urukugamba amazima urukore cyo shemekora umbwire bwacyo amazima naranga nashara munateka ikinko nojota kandi ranga yagize atego tina kwaza kugira tapani nego namazi cyo nyendanga baba kwankengere ibatandikire tuwageta jeti nanga jati kandi warenimba manya konkani mangu nembundu sikuya abajeto bakaje ka black reno bine na mask sa misho nibabomba nuko bayibari bayimbabi ezo kwiragura za mask zo kwiragura nembundu sikwiragura nebi byo kwiragura beno ro muntu jo tata ningwa unkaranga ati yako kunongira nguruhanga akata chine mukono jatori yakana tutu
ngukatonda yabade munensonga ensonga rahanga kabagirumu so nico rukurebera ubundi ikintu cyangire banyonko muntu ningira ngo mukama ariyo muwezo wanje ngo mazima bahamarama nko mbantu nture nabo mpagere bina byentunguka nyireke nabakora mbamanyo mburungi mbamanyo mbubi nubwo turije kutungura ihanga ryitu bikaza hamstari turkwirira ukwenda ya program ibwambo byawe nke byamuherumo abantu bisinjura namnonga bakazi ako baba kutorine kuba umujwekero wabacha yes bantorine kuba umujwekerwa wabakazi konka torinwa abantu bona mbwe naho abakazi nimbata mama nabo kuba ndiyo mukazi ino mutabe yakuburize ngo muri kagado babura RDC yuko kundagambira mnongana n'abashija uko yira karya bashija namnonga nyonka ndira karya buryomo abo kuba okujokera president nozo mbigere bya president president no abashija president no abakazi president no eminyeto president no abagurusi mbweni nico nabe nidiraka tukubasa kushorora kandi nato no kuba member parliament omukazi tukumanyisa ngo nkorera abakazi bonka abo kwa nabashija omukarura kanje batire mamani konka nyonkira kari abakazi priority sheme kugereza abakazi bakagira kibanganirwamo emishomo sheme kugiretera abakazi hatkangugambere eka yabe tarunungi eka kandi okuba nungi kikwanyisa ngo boriyo mugiga abantu no bakwata kubi eka nungi neka etari muntongani nekera mwe byo kurya nekera kumanyarahanga nabwo cyo kubanza nekera kumanyarahanga eka yane manyarahanga ekeka bamwe byo kurya ekeka gira abana bakashoma eka kunda abantu manya wano manyarahanga na buri kimwe cyona kijya kiziramo haza aho muntu yineka atakumanya kugitereza hatu nyo mugasho gwanje nko mushomesa nko muntu baterira karuko ba member ya parliament nyino kurengwa abantu binama kamarungi no ikaka yebinyasi etari na yibati nangwa atizikahwa yo amakago numaki konka noza haka yebinyasi oshange yeyerire ushange inakatandaro ushango mukazi no bwajura kenda kashirinje 15 konka kabonire kogize hatejo niyo keitur kuronda mbwenu omugasho gwanje kamemba parliament bo mukazi owabantu bakunze bakakaru no kureba ngo twagira amakamarungi amaka go kutina ranga amaka garumwe byo kurya gatine njara amaka garumu okushoma no kwetegereza amaka go buyonjo otaho mukayo muntu manyoteje nekayo muntu nangwa no bwayine mbuzi ziri hiko nko shange mbuzeyire mbweno kiretwaho oreberye kayo muntu ateze kanuzo turukwenda nguzibenzi twesimisa hata nanyo mugasho gwanje no kurondera abakazi bagenzi banje emishomo bakashoma bakamanya makamarungi ngahi bakamanya ngo amakamarungi tubugiga bakamanya ngo eka nungi kubonera esheme kuberye kero kutina rahanga eka yenyonjo eka ino mwana kushoma eka irumwe byo kurya mbwenu niwo kitamu nangwa no bwokuba bakwarro mucheka otaza musofu konko karo mucheko kukunziri mbwenu nyowe nintekateka ngo abantu bisingiro kandi abakazi banterira tinkugira ngo nabashisha tubakampire konka abakazi banyongire mu vibe ensi yashisha ndio muntu wa vibe namazima ndio muntu wa vibe no bunkuba ningamba mbwene mpurira nyine vibe ndio muntu atine shonga mbwene nangwa bashisha ba opponent nguno mukazi ari kuzina nyoni nkundo kuzina my sister abo kuba nanta kuzina nkashemerwa nyokanti ngandi warandwara zemitima kwenda kwa stress kasha tumutuma gwenguza nyono mumbe ndio mukaruno ro kunkwingana tokore kungumirende boss mbire nabone bitoke byanje narwo kwendwire mbukoza oba byabyine butura oba nkaba bimpa bitebekine nimbirya ntebekine nkore ibintu byanje ntebekine abantu bisingiro myenda kubaragana so kubakunda abo kuba ni mu munkunzire ntarukushorora murangi tarukushorora mudini tarukushorora mu nganda abo kuba nakaruru kandi tukanshorire uraba tukozira cyekorire wanka koko muntu kandi cyagira kita cyamanya mbone uko kumunkunzire
ubundi kushabaniranga ogota sherekwa nama oguranga obushoborozi ubona kumpo bwenge bwo kubasa kubakorera ecya kabiri okurwana sobworo n'obutamanya hati okurwana sobworo notekwa kukora deno kurwana sobutamanya notekwa kushomesa omwana mbweno kubinga obworo n'obutamanya n'omurimo gwitu twena abebembezi atari member wa parliament wenka ati bwanyuma y'akaruru n'oro omuntu agera ngo bagenda ngo baza Kampala nyoti inkozayo ekayangerya kandi ati Kampala kwa kutari kutensa ninza kuba ntariyo kwa kuriyo kutensa ndiyo kwa kutari kutensa nimba ndiyo wangisingiro abo kubanye no kutura n'abantu nkamanye kikujya kita ekikuba sasa batabe bya nturondo mujokero wawitu nimba shaba akarura ko rwakana mutera akaruru ko busingi securitero hedwa securitara disi araho n'abandi bagenzi be murebuke ngo twakuma businge ngo kutira akaruru ka parliament mbene ko mwatira akaruru ka kanso ya katano ndene kuturakargemu twazantebe ya kashatu mbwenu isingiro tutaba ekiba kuteka mutukire tubaremese abantu abategerize kutureba abantu no barwana abantu no bagirata reka tukibimbe batakireba ko kutira akaruru kitwa yero kakarga mukari yero na hata ante abakansara tutira akaruru katebekine kuturakaize tuzantebe ya kashatu na bakansarazi mbwenu ekiba kuteka mbwenu yabanyakwene nigira ngo batari kutera amazoka ganuka geshureho batari kwa kutero kaganuka na nimba shaba ngo mutera akaruru ko busingi tera akaruru kedembe ningaruka mbasima bya cyamweru mbasima nyiramutuma WhatsApp users abana ba WhatsApp bace ya menvente za kashatu abebembezi mwe n'abantu pagire abantu baburizo babagenzi banje abahingi bagenzi banje abarisa bagenzi banje abakazi nimbasima ngwenta sime buro wajiha mbasima ngira ngo uruhanga abahereze cye mutumanye rukwetenga ranga abahereza obusinge ranga abahereza amakamarungi twaza kumuritsa abana bahesente abana banyibazo mu mashomero nyenchakare nabo bije babe bamemba bafarana Amine Mpango yes ubwo Lilian Ruteraho yebare no kwisha kutugamba yebare no kusima abantu bisinjiro by the way yes umuntu kwabakoreye ninga kwabakwire turunji okamusima twabantu tutera tochi umukarura kahwire aka president hamuna n'abanyishinjiro kandi weekend urwakana tije abatwineho akarura ka ba chairperson hamwe na ba mayor na abandi aba local councils umhereza wabo ine Angela na Trenda kan program yeri shonga yizo banene tankabur shaha ishatu twatorwa makora gacenjire nene kwa shaha ina tuzabantu kurekeraho tukureke orarije bito utakargaha TV West kandi rahanga barinde marare kurunje